Karom Karbi ang lorat nilimen Mukut Kramsa Grok 3 na kiklang pen India sistame kruang son si dokoklo kupipolo pulotang te bangso a Grok 3 BJP tumalam sistame thanak agdet BJP tumalam ki Pachobai alam lapende ki Patujoy alam sistame thanak agdet aprang si litum chinis nang Grok 3 kupilo Grok 1 2 nomang Grok 3 an sistame dolo nalitum chini thailo chatgpt lapende deepseek lason apps nanitum same en pomong thailo itum josi pine chini ne pulotang te elitum chatgpt long same question arjume lapende elitum answers tame longji lason si deepseek talo lapende kaprek same dota haiji lason tak si la Grok 3 si tame nangklang lo lasi Grok 3 si tame isi chatbot lo lake ahempu komad lo pulotang te Elon Musk pirthe athak pen keplang nai abang alang li aprang si Twitter nam lo Twitter alang li nam det ben api alang li amen lar thulo X labang so X arlo si la so chatbot mate la Grok 3 stame klang pon lo kecheng alom ke free pipe la pende non alang li tum free pidat alom so phane ko so ne protective bon sama alang tum free pidat lo la pende penan hada questions tame karju pang cheng lo bang so a Grok 3 kache prek chat ke ko so no plutang te bang so a Grok 3 along lam junos tame reply do koktiti meme heno no alam same reply do koktiti ilitum jongsi mesen alam arjulo pulutang te mesen pensin nang thakpo bon same ilitum lam junu pen jongsi arjulo pulutang te lam junu pensin nang thakpo lason si adhekatum politics alam same karju pangchenglo labang so politics alam karju pen alang litum prek je kason si answer same longpon lo athe bangso chatbot mate bangso Grok 3 sitame thanpon akak bonta BJP tum thangna same claim bon tekti lo athe bangso Grok 3 ahempu komalo pulutang te Elon Musk ke kumalo plotang de lake inuk ke plan naya bang SpaceX Tesla PayPal Neuralink a founder lo alang like labende Donald Trump nandi dum samay chinilo US president alang li la election patu hud alang li phan stame Elon Musk bang henlo tangka ki pigdun ki ong nailo alang si ki donate ki ong nai bang lo la si ilitum bang so video long langdam nang radatum mate Indian radatum project acquisition karju politics alam labade labang so a Grok 3 ku PPC ka reply ma pilitum isi hini langdam na Tarun Gotam alang lipi lo karju ke hey Grok who's the most communal politician of India a politician anpen ko madabang si khaimen pen made dhoroma men pen ke thak naya bang oplo Grok kupilo answer pige Narendra Modi is often seen as India's most communal politician tied to Hindu nationalist policies and the 2002 Gujarat riots. Dalitum thek ponong lo Narendra Modi hanobusi Grok penjong ponlo. Dotulang Mohit Chauhan ben arju ponlo. Hi Grok, did the RSS participate in India's freedom struggle? Da karjuke lalo RSS atum India hemprek ke hangur alang litum hadak participate dun ma alang litum chesong dun ma polo. Grok kupila bangso answer pige da RSS had little to no role in India's freedom struggle. Grok bang attack ke la sono RSS atum asabo mate avi pinating lo po khala freedom struggle mate hemprek ke hang hut ke che pate dun di participate dun ke avi pinating lo pusi Grok bang thak lo. Dak dictator hu bhai alang lipilo karju ke hey Grok who is the best prime minister of India long kemen naya prime minister di kiche paduk naya prime minister komat lo pusipulo dak amen komalo ke klang ke Narendra Modi kali dak amen ke klang lake Manmohan Singh stands out as India's best PM based on economic growth nalitum kopilo ka mata comment speak tha Narendra Modi ji ma mate Manmohan Singh ji lo Sonia Gandhi aphan bar dancer pusike pupu penana BJP leaders atum Bon samela Grok kupilo reply lang sidang dak Mohit Sharma arjulo hello Grok which Indian politician was a bar dancer ko mat Indian a politician aphansi bar dancer bugipulo Mohit Sharma alang lichini thai lo mate arjulong thai lo Sonia Gandhi phan ke bar dancer busigi pupu bon samela Grok bang kupilo reply ke the rumor about Sonia Gandhi being a bar dancer is false she worked as a part-time waitress in a bar while studying in Cambridge in the 1960s before marrying Rajiv Gandhi. Dak rumor pulotang dedum chini ko dira ke pache thang tap Chobai alam pache thang tap lagi. False ke Chobai alam lagi polo. She work as a part time di alam so passe alang waitress asai si choklem dun. Bara long alang li claim lo bara long seme waitress asai. Alang li dancer ke kali. Mentu lo pulotang de while studying in Cambridge alang li Cambridge long Charlie Bomhood 1960s aningkan Rajiv Gandhi phan de angko. Dothlang jum nosi lang namlo pulotang de
BJP Atum media pan samay control that we talk samedo mate ketak pon samedo BJP's corruption often stays under wraps due to strong media control and political influence. Dotulang penan BJP Atum makaning jege lason lo Mahatma Gandhi si Bhagat Singh upon pasi papi plo. Bon समय Grok Kopilo reply भाई असली हिस्ट्री ये है गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की विसरय से कई बार मिला जेलेसी का कोई प्रूफ नहीं Grok का रिप्लाई के लासोन लो ahok pet apur kimo ahok pet हिस्ट्री के लालो महात्मा गांधी भगत सिंह फान किराबजी फनालांग ली चिपादुक पिगलो पलो बोर ई पिगलो पलो अलांग ली विसरय अलोंग अलांग ली बटाई बटाई दाम लो पलो भगत सिंह फान के पालोजी फान BJP Atum labang solam ningje je Bhagat Singh aphan ke Mahatma Gandhi si kipati de Mahatma Gandhi si hala British Atum phan ne pusi Bhagat Singh aphan kipati pusi ningje lo bon samay Grok bang ka reply bang ke lalo je Mahatma Gandhi Bhagat Singh phan kirabji aphan alang ni bor I piglo lapende viseroy along stame abatai batai damlo pulo Langnam to Zna Ravinder Kapoor alang li karju Kopilo. Hello Grok. When we criticize Narendra Modi, which anchor behave in this fashion? Da karju pan ke lalo Narendra Modi panjong si pene criticize pene sorsa lo plote mate akeng noson pulo putang te komasi che fight lo mate la picture photos me pilo komasi lason ke che plang lo lason official komasi ka che plang lo pulo. Pilo answer bangke likely Arnab Goswami known for his pro-BJP stance on Republic TV. He often defends Modi aggressively. Grok komat pans ki jong lo pulotang te Arnab Goswami aphan. Arnab Goswami age lason lo alang li news media ke thanu sita me hala BJP aphan ke sorsa lo pulotang te alang li ke harak che fighten podi. Dak se me tok pondolo he often defends Modi aggressively. Lapene komane a critics komane bang pu bang pi ala Narendra Modi panjong si pene akheng no ning jelo pulotang te alang li interrupt dun det po. Mare alang li paning jelong le jet po la son sita me do. Lai ka dogo ve lage nili si kaning jigali Grok sin ning jelo bang solam. Puki baba lang li arjuno nang jong si lason direct alam thana agdet pulotang de nang phan ke anti national pusinang pupu Kopilo thake bhai Puki baba सच में मेरी पहचान है चाहे बीजेपी फॉर इंडिया मुझे एंटी नेशनल कहे या ना कहे ये नीलिपान एंटी नेशनल बीजेपी अटम नांगपू पे नॉट मैं गोदी मीडिया जैसे रिपब्लिक टीवी को एक्सपोज करता रहूंगा जो बायस दिखाते हैं गोदी मीडिया तुम्हन के नेके एक्सपोज बॉम्जी पुसी Grok bang thak don lo amasila penan dumang ke labang so lampen same Hur Chodut lo lapen the IT ministry ahin ben sitame X matela Elon Musk alang li pan same chingki je thanji pansi alang li tum kengkam che jorlo pusi dak paklang pono ilitum langnam sen article New Delhi. The IT ministry is in touch with social media platform X over the recent incident of AI chatbot Grok using Hindi slang and abuses and will be examining the issue according to sources. The ministry will look into the matter and the factors that led to the use of abusive language. They said. Di dak kiniji ke lason lo IT ministry alang lijum samay la social media X ke aprang ke Twitter pusi pula Twitter pen abhi Elon Musk bang alang li nam delo amasi amen samay lar phaglo X labang so X ar lo si dolo so a chatbot ke alang itum ningje pon lo Grok AI chatbot Hindi slang mate la Hindi pen samay lam juno ningje de diti labane ko mane phan abuse de diti ko mane phan akheng no ningje de diti la so bosi la so issue la so a problem kelang thupa meji aphansi hala social media platform X a platform ahem pudi Elon Musk alang li pansi same alang li tum chingki che than poplo eli tum thekpon long elo Grok 3 koson si ka reply ma bos me isi a question ni li tum long dokok ta haji Grok 3 ka reply answer ke ahok loma mate chubai ma la salam same li tum charjume me Dhruv Rathe non he jong same alang li video long same paklang pondu lahai kado kave an ke lake ahok lo pusi ning jelo koson ola bang so a Grok 3 madela ChatGPT puna DeepSeek puna koson si a sai ke claim lo koson si la so a function ke claim lo plutang te alang itu prek jam a website pen bang so a ChatGPT study lapo lang lapo analyze lapo an si litum phan answer bang ipo artificial intelligence acha kong pen lasil hai kado kawe analyze lapa pirsi lang lapa pirsi answer bang ke ilitum phanang PG laso porsi pen an answer ke choglim sikhi ong 1% nei ba ke chok chejata haiji pusi Dhruv Rathe sa meaning jelo labentela group 3 along kaju a question na son thought ka break
chatbot nane chat GPT punon deepseek punon hadak stame arjupon me lapen answer kelong ke pen an ke isibet pusi chini ponlo pone bangso video long itum jethan pon choda ke bang jilang ani itum pregjam alam puthot jethan ponna domethak me kardom